تنیس در تاجیکستان تاریخ و پیدایش و عنعنات ملی خود را دارد که هنوز سال 1929 بازی آن به راه مانده شد. با مرور زمان نمود بازی مقبول کودکان و نورسان گردید و در منطقه های مختلف کشورمان مکتب های آن سازمان داده شد. گذراندن مسابقه بین المللی اید به تنیس هم به تاریخ و پیدایش و عنعنات خاص آن زمینه مساعد فراهم آورد. طور معلوم است مسابقه بین المللی اید به تنیس برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بین نورسان و جوانان به حکم عنعنه در آمده همسالت تشکیل و راه اندازی می گردد. خاطر رسان می نماییم که اولین مرتبه با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 19 مارس سال 2005 تحت رقم 1535 نخستین مسابقه بین المللی اید به تنیس بین نورسان برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایر گردید. سپس در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 21 ایول سال 2006 تحت رقم 340 همساله در شهر دوشنبه برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مسابقه بین المللی اید به تنیس بین نورسان گذرانده می شود. سال روان گذراندن مسابقه مذکور اولهای ماه سپتامبر به نقشه گرفته شده است. قهرمان برنامه نوبتی امان امینجان قربانوف به عضو منتخب نورسان کشور شامل است و عین حال به مسابقه بین المللی آمادگی می گیرد. فرزندان من نه تنها امینجان قربان بلکه همینجان قربانوف هم هستند. آنها هم تمرین میکنند، مشق میکنند و وقتی خود را بی‌فایده نمیگذارانند و ما حاضر جدی تیاری دیده هستیم. جام پرزیدنت در نظر است. روز 1 سپتامبر در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی برای دریافت جام پرزیدنت برگزار میگردد و ما جدی سخت دیده ایستادیم که در این جام اشتراک کنیم و جای نمایان را اشغال نماییم. جام پرزیدنت نزدیک آمده است. من در یک روز 2 مرتبه من که مشق میکنم، هم سحر هم نصف روزی. خیلی خوب. چون در یک روز 2 مرتبه مشق تمرین کردن برای شما مشکل نیست؟ من که عادت کردم. من ورزش تنیس را دوست می‌دارم. اگر ورزشکار دلخواه ورزش را دوست داره با هیچ قینی نمی‌شود. یعنی که در حالی که اگر ورزشگر ذوق و هوس داشته باشد به این یا اون نمود ورزش برای او هیچ مشکلی ایجاد نمی‌گردد. همین طور؟ بله. خیلی خوب امین جان. اکنون بگویید که جام پرزیدنت وقتی که برگزار می شود در جام پرزیدنت یعنی شما چی مقصد دارید؟ هدف و مقصد شما عنوان قهرمانی رو به دست آوردن است یا اینکه تنها اشتراک کردن است و هنر خود رو سنجیدن است؟ من میخوام در جام پرزیدنت اشتراک کنم و جای یکم را گیرم و نتیجه خیلی خوب نشان دهم. آفرین. امین جان باری اول است در جام پرزیدنت شما اشتراک میکنید یا که مرتبه دوم سوم است؟ نه، باری دوم بار است. باری یکم بار من نتونستم جا گرفتم برای آنکه تجربه‌ام خیلی کمتر سوس بود. این سال باشه من خیلی مشق کردم و این سال میخوام که جای یکم را گیرم در جام پرزیدنت. خب امین جان برای همین در جام پرزیدنت شما باید نتیجه خوب نشان بدهید. باید چگونه برآمد کنید، چگونه اشتراک کنید؟ در از جهت فیزیکی باید شما خوب آماده باشید یا که از جهت تکنیکی؟ از هر دوش، یعنی که هر دوش در کار می شود در وقت بازی، هم فیزیکا هم تکنیکا. بهترین. اصلا همون با ورزشگرانی که شما روبرو می شوید آنها بیشتر از کدام جهت پرقوت‌تر هستند؟ از کدام جهت بیشتر به شما فشار می‌آورند؟ از جهت تکنیکی یا که از جهت جسمانی؟ از هر دوش آنها خیلی بقوت میباشند. من هم میخوام که من بقوت این سال بقوت خودم را کردم و میخوام در جای پرزیدنت یکم جا گیرم. برای پرقوت شدن در این نمود ورزش باید کدام راه‌ها رو براهمون، یعنی که هر یک ورزشگر باید به خود یک نقشه داشته باشد، همین طور هست؟ بله. و از روی همین باید عمل کند. باید درست مشق کند و درست خوراک‌های نقص استعمال کند. بهترین.
дӯстони азиз, фикр мекунам ки тавсияи Аминҷон ҳатман ба шумо лозим мешавад. дар ҳақиқат бояд ҳар як варзишгар ана ҳамин амалҳоро иҷро намояд, на танҳо дар намуди теннис, балки дар дигар намудҳои варзиш ҳам ин амалҳо бисёр амалҳои фоидаовар аст. фикр мекунам ки ҳатман ҳар нафаре ки ин амалҳоро иҷро мекунад, натиҷаашро ба даст меорад. соли гузашта дар пойтахтамон мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ байни наврасон барои дарёфти ҷоми президенти Тоҷикистон баргузор шуд ва дастаҳо аз кишварҳои дуру наздик ташриф оварданд. дар воқеъ машқу тамринҳо барои варзишгар марҳилаи омодагӣ ба ҳисоб меравад. мусобиқа бошад имтиҳон аст, аз ин ҷост ки мураббӣ танҳо дар сабқа то кадом андоза тайёр будани шогирдро дарк мекунад. дар мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ Аминҷон Қурбонов низ бозӣ кард. ما همراه امینجان مشق میکنیم، در یک تالار مشق میکنیم و وی خیلی ورزشکاری بهترین است. аз ҳама мусобиқаи беҳтарин, аз ҳама мусобиқаи фаромӯшнашавандае ки шумо дар он иштирок намудед ва натиҷаи беҳтарро ҳам ба даст овардед, кадом мусобиқа буд ва кадом сол? аз ҳама мусобиқаи писанд ба ман ин мусобиқаи ҷоми президент буд ва ман натонистам ҷо гирифта, вале ба ман хеле писанд омад. ҳарифҳо хеле пурқувват буданд ва ман мехоҳам ки ҳамин сол ҷоми президентро ба даст оварам. бигӯед ки дар ҳамин мусобиқае ки шумо дар ҷоми президент соли қаблӣ иштирок намудед, чанд рақиб доштед ва рақибони шумо аз куҷо буданд? ҳама рақибони ман аз шаҳри Душанбе буданд. шумо боре шудааст дар ҳамин бо ҳамун рақибоне ки шумо рӯбарӯ шуда будед қаблан қуввозмоӣ карда бошед солҳои қаблӣ, ё ин ки маротибаи аввал бо онҳо рӯбарӯ шудед? ман чанд бор бо вай қуввозмоӣ кардам. яъне ки маротибаи аввал набуда? маротибаи аввал набуд. хеле хуб. бубинед ки вақте ки ҳар лаҳзае ки шумо дар ҳар як мусобиқа баромад мекунед, пеш аз мусобиқа, яъне пеш аз оғози мусобиқа тарс, ҳарос, ҳаяҷон шуморо фаро мегирад? албатта. ва чӣ гуна шумо ин тарсу ҳарос, яъне ин мушкилиро бартараф месозед? вақте ки ман бозиро шурӯъ кардам, аллакай тарси ман гум мешавад. ҷоми президент яъне мусобиқаи байналмилалӣ мебошад, то синни 16 сола баргузор мегардад. аз дигар давлатҳо ҳам иштирок мекунанд, зиёда аз 10 давлат иштирок мекунанд. ҳам холҳои ҳам раддабандии осиёиро мегиранд, ҳам ҷоми президентро мегиранд. аслан бигирем бозии теннис дар назар хеле осон менамояд, вале ин тавр набуда аз варзишгар меҳнати зиёдро тақозо медорад. аз ин ҷост ки теннис тактикаву техникаи махсусро талаб мекунад. теннис ки варзиши индивидуалӣ аст, барои тайёр ва омода кардани варзишгари лаёқатманд заҳмати беандозаро тақозо дорад. чуноне маълум шуд, Аминҷон нозикҳои теннисро аз қиблагоҳаш Далер Қурбонов, ки ҳамзамон устоди варзиш аст, меомӯзад. ман ҳам бисёр дар мусобиқаҳо иштирок кардам, бисёр байналмилалӣ мусобиқаҳо ба иштирок кардам, дохилии шаҳрӣ, ба ҷумҳуриявӣ ва хеле ҷоизадор ҳастам. ба ҳамин хотир фарзандои ман вақте ки ба хонаи ман вақте ки ба утоқи ман медароянд, вақте ки мебинанд ки дар ҳамун танаи девол, яъне медалу грамотаҳое ки ман ҳам гирифтам мебинанд, ҳавас карданд, баъд худашон ба нуқта гузоштанд ки мо ҳам ба ҳамин варзиш меравем. ман онҳоро маҷбур кардагӣ нестам. онҳо ба худашон мақсад гузоштанд ки мо ба ҳамин намуди варзиш машғул мешавем. Аминҷон Қурбонов на танҳо теннис ба машқ ва тамрин мекунад, балки он бо хоҳиши худ хост ба ман гуфт ки ман мехоҳам ки бокс ҳам низ машқ кунам. ба ман розӣ шудам, гуфтам ки марҳамат, тӯли қариб 3 моҳ мешавад ки бокс ҳам машқ карда истодааст. мо ҳеҷ вақт шавқу ҳаваси онҳоро хомӯш накунем. барои шавқманду ҳаваси онҳо мо ҳам бояд ба онҳо ёрӣ расонем, кӯмак расонем.
рӯзҳои аввале ки шумо машқро шурӯъ намудед чанд сол доштед ва чӣ гуна ин рӯзҳои аввалини худро пушти сар намудед? Барои шумо мушкил набуд умуман вақте ки он ракеткаеро ки шумо аз худатон калонтар аст дар даст мегирифтед, чӣ гуна қувва мекардед, тӯбро зарба мезадед? ман машқ кардам, тоқат кардам, ҳамаи ин рӯзо гузашт. То ҷое ки мо медонем, шумо бародарон дар як толори варзиш машқ мекунед ҳамроҳи бародари бузургатон, яъне Ҳамидҷон. Бо ҳамроҳи Ҳамидҷон, бо Ҳамидҷон машқу тамрин кардан барои шумо чӣ гуна аст? Қулай аст? Хеле лаззат мебарам. Барои он ки миёни мо ҳурмат ва ҳамдигарфаҳмӣ аст. дар мусобиқаҳо шумо бештар соҳиби ҷоизаҳо мешавед ё ин ки Ҳамидҷон? Бародарам Ҳамидҷон, барои он ки таҷрибаи вай хеле хуб аст. фаҳмо. Ҳамидҷон, аз ҳамин варзишгарони ҷаҳонӣ кадоме аз онҳоро ба худ идеал мешуморед ва мехоҳед ки мисли онҳо дар оянда теннисбозӣ беҳтарин шавед? Рафаэл Надал ва Ҷоник Синер. Ман мехоҳам ки мисли онҳо хеле варзишгари хуб шавам. аҳсан. Мо низ умед дорем ки шуморо дар майдонҳои бузурги ҷаҳонӣ, дар кортҳои бузурги ҷаҳонӣ мебинем ва аз ҳунарномаи шумо лаззат мебарем ва парчами Тоҷикистонро шумо баланд мебардоред. Аминҷон, ба андешаи шумо ба мисли ана ҳамин Рафаэл Надал, ба мисли Ҷокович чӣ амалҳоро иҷро намудан дар кор? Бояд мо хеле хуб тамрин кунем ва ҳеҷ вақт теннисро тарк накунем. Сеюм, дар пеши худ ҳадаф монем. бигӯед ки дар рафти машқу тамринҳо мураббӣ бо шумо чӣ гуна муносибат мекунад? Сахтгир аст, меҳрубонона рафтор мекунад? Мураббӣ нисбати мо сахтгир аст. Ҳарчанд ки қиблагоҳи мо бошад, аз мо талаб мекунад. Яъне ки бисёртар аст, шумо ана ҳамин машқу тамринҳоро талаб мекунад, ҳамин тавр? Хеле хуб. Акнун фикр мекунам ки ана ҳамин сахтгириҳои мураббӣ метавонад ки дар оянда натиҷаҳои хубро ба бор оварад ва албатта агар сиёсат сахтгирӣ набошад, фикр мекунам ки варзишгар ба мақсади худ расида наметавонад. воқеан ба натиҷаи назаррас ноил гаштани варзишгар қабл аз ҳама заҳмати зиёди мураббӣ нақши аввалин дараҷаро мебозад. Ба ин тарз бояд мураббӣ дар кораш масъулият дошта бошад. баъдан кӯшишу ғайрати шогирд машаққати мураббиро низ осон мегардонад. аминҷон дар мусобиқаҳои дохилии фаълона иштирок менамояд. дар фаъолияти варзишкориаш қувваашро дар мусобиқаҳои борунмарзӣ низ санҷида аст. Аминҷон, боре шудааст ки берун аз Тоҷикистон дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ иштирок карда бошед ва қувваи худро санҷида бошед? соли 2021 ман дар шаҳри Тошкент ман хеле дар он ҷо баромад кардам ва таҷрибаи хуб гирифтам. боз дар пеш кадом мусобиқаҳои байналмилалӣ берун аз ватан шуморо интизор аст? ман бояд ба наздикӣ дар мусобиқаҳои байналмилалии Қазоқистон ва Ӯзбекистон иштирок кунам ва ҳатман кӯшиш мекунам ки сазовори ҷои намоён шавам. Аминҷон, бубинед ки бештар варзишгарон ҳам дар алоҳидавӣ дар мусобиқаҳо баромад мекунанд, ҳам ба таври яъне ҷуфтӣ. барои шумо кадоме аз инҳо осонтару қулайтар аст? ба таври алоҳидавӣ ба ман хеле осон мебошад, чунки ман ба фикри андешаҳои худам бозӣ мекунам. дар баробари тамрин инчунин ба донишандӯзиву аз бар кардани илмҳои муосир ҷиддуҷаҳд менамояд. айни ҳол аминҷон ба мусобиқаи байналмилалии ҷоми президент омодагӣ ҷиддӣ дида истодааст, чун дар сабқати гузашта иштирок карду аз мақомҳои ифтихори бенасиб буд, ин дафъа итминон дорад ки аз худ таассуроти амиқ боқӣ мегузорад ва дар ин ҷода бошад волидонаш низ дастгириаш мекунанд ва аз ӯ дар оянда фатҳи музаффаратҳои нав ба нави варзишро дар сабқати бонуфуз интизоранд. аввалин дараҷа хондан дар кор бисёртар аз худашам вобаста аст, яъне худаш кӯшиш кунад, яъне дар оянда мешавад, лекин худаш мехоҳад ки ба мисли Рафаэл Надал, яъне бозингари испаниявӣ бозингари хеле хуб шавад.
дар оянда ба ӯ таманниёт дорам ки якумаш ҳама вақт барои рост бошад, дуюмаш тамриношро зиёд кунад ва парчами миллиро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ба боло бардорад. дар ана ҳамин фаъолияти варзиши худ шумо соҳиби чанд медал шудед? ман ҳамагӣ 17 медал дорам. 8 та якум, 4 та дуюм ва 5 та сеюм. акнун бигӯед ки дар вақтҳои холигӣ ба кадом корҳо машғул ҳастед? ман дар вақтҳои холигӣ машқ мекунам, ҳам китобам мехонам. барои китоб хондан шахсро хеле донишманд мекунад. варзишгар бояд дар ҷои аввал хеле босавод бошад. аминҷон, хуб, дар оянда чӣ мақсад доред ва яъне ки кӣ шудан мехоҳед? кадом касбро интихоб карданӣ ҳастед? дар оянда мехоҳам ки бисёртар машқ кунам ва теннисбози ҷаҳонӣ шавам. хеле хуб. мо низ ҳайати эҷодӣ дар оянда ба шумо барору комёбиҳоро орзумандем ва боварӣ комил дорем ки дар оянда яке аз парчамбардорони давлату миллати азизи хеш хоҳед шуд. дӯстони азиз, суҳбати худро дар ин ҷо ба анҷом мерасонем. ба шумо низ тавсия медиҳем ки тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро сармашқи кори ҳаррӯзаи хеш донед. хайр, то баромаи оянда.